Lalu mandi ansya ya ki kali kamai. Kata kamu tangki lokal taksi, bagi auto rickshaw. Ya ki bus gimpat sya ya ki ban kamai. Asya tang khatsan persen tang ki badai hapo Shillong. Ki badai sya rural area asya khat life persen haki rural area baro ki bahap hapo ka is ka sales bat ki we de ki jaka. Kadai kat kum kajing life persen asya kat kum kajing pet kajing bed jongki deputy commissioner. Tang ba kidai pada ban display ya ka vaksin certificate. Bagilah vaksin ni ki pat vaksin. Ki restaurant but hotels baro kila ban ai ya ka home delivery and take away. Pli habaro ki jaka hanu gendong tang ba ki numla ban song hapo dukan sya kila ban thiet nang tu bat bara di bat sabar ni sya gadong jaka tang ba ki mla ban song sya hapo dukan sya. Babaro si kata hidi dadu gini bedu menin gasngi ya kini ki ration kits mo kini ki terbang lapan poi tang hapo ki home isolation tigamut nadu lasai gasngi an sapan poi ru hagi tu ki basa hagi corona care center tikila barra sya la gejong ki yeng gesaman set berwara ban bang